Bamwe na bamwe kuri iyi si ntibashobora gutandukanya ibyiza n'ibibi cyangwa ibikomeye n'ibyoroshye. Byose babona ko ibishashagirana byose ari zahabu, ariko ntibabasha kwihera amaso yuko hari ikintu cya mbere kiriho cyangwa icya nyuma. Bo bakomeza bavuga bagendeye ku byo abandi bavuga, ntabwo bareba ibikorwa bihari. Ariko muri makeya twagira ngo tugaruke kuri ibyo bintu byose abantu bakomeza bibeshya, kandi bakomeza babeshya abandi batabyibeshya basi ngo bibagumeho. Tugiye guca impaka hagati ya Stade Amahoro ndetse na Stade Intwari yo mu Burundi. Tugiye kuzica, aho tuzicira niho zirangirira, kandi ni naho zisozerezwa burundu. Reka duhere muri stade yo mu Burundi. Ubundi stade yo mu Burundi nta mwaka umwe ushize ivuguruwe. Stade yo mu Burundi ikaba ishobora kwakira ibihumbi bisaga 22 yuzuye neza, nta mwanya usigaye. Kandi ibyo ngibyo bikaba bingana yuko stade yo mu Burundi yubatswe mu mujyi wo muri Bujumbura. Wenda umujyi wa Burundi nubwo umaze iminsi uhindutse, ariko Stade Intwari yubatse mu mujyi wo muri Bujumbura. Stade Intwari yo mu Burundi kuva yakuzura imaze kwakira match 12 zo mu makipe yo mu Burundi gusa, atari hanze. Ibyo ngibyo bikaba bituma ari stade mu Burundi ibasha kuba yajya ku mwanya wa mbere, ariko impamvu ijya ku mwanya wa mbere ni uko nta yindi stade yo mu Burundi ishobora kwakira iyo mikino yari yabaye mu Burundi cyangwa ishobora guhanganisha abafana. Twagiye rero kuri stade y'igikoko, Stade Amahoro. Stade Amahoro ni stade iherereye mu Rwanda. Rero iyi stade yoyo ikaba ari stade ya mbere hano hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Rero iyi Stade Amahoro ikabasha kwakira abantu basaga 44,000. 44,000 baricara nta kibazo kandi batunganye. Rero urumva ko Stade Amahoro ikubye kabiri Stade Intwari yo mu Burundi, kuko Stade Intwari yo mu Burundi twabonye ko yuzuzwa n'abantu 22,000 bonyine, nabo batabasha kwicara neza uko bikwiye.